ula musikali kana obisa wa ita wa kumandi ya kuya UK na indi ni mama sitwa yake pamwe na sula wake na ichikitu mandikite refilled na makeki ya visa wake va uyo kuna nini unakuwa mundu mukawo kwa miaka miongwele na emwe mwaka na wangile na kumi na ile kuyangale kosia na nyuki kabinane kala sikali maita ma UK matwaisie kana matwaisie training kana masoezi ngalekoni esu livoti esu kwa withianu yethangu ya kana na mavangi maneto wito yethangu ni the standard ni ulu wa SHA crisis leaves patients stranded nationwide 90 wiwatikana kana ngwatanio ya masivitali ala maki ene kana private pamona ala maki mwikio ta makanisa tano metha ama makanisa ma Catholic masivitali asu yu ni methiwe kwi iyo mailea kuyita awau ala me ungua wala ni wa SHA me asia kana masivitali ya ungua ngwatanio yo ya rufa me asia kana serikali pembesa mbingi ita maivite silingi bilioni miongo monza na itano na kuuma isi moma kuitando kuketha no enda with private hospital ku umundi ukaitwa na SHA endo kwete mbesa nondo measia maikuita na SHA nginyela serikali ukumaiva mbesa sio na livoti sunyo yende ndine wethangu ya keli na yu awau otondo na otajeneka na kwambia iyo nimethiwe mainya muno masivitali ni kipathukanio maki ene kana private na muno andu aingi maenda masivitali ni anoma private nondo waitumila sio NMC na inge maasia kuniko kuiwiti musio na yu measia masivitali ya measia SHA serikali ita maivete mama yitwa yesia uthukumi na mayita awau ithawa wese kiu withi sivitali kana wetwa mundu waku sivitali na inde kiukende na kukile makule maingi muno yulu wa SHA uthukumi wa SHA ondo serikali yaite SHA ithukumite ne sabio na inde nokona ondo maundu mailie ithangu ni akatutu man's death in police cell crocked in mystery na inde une mundu ume ila report twasome akuma Mombasa ula mundu ume kwa miaka 32 wetwa Simon Warui na inde anati one thayo ekeseseni cha polisi cha Central musini wa Mombasa na icha umachanekana mundume uyu aumeta Kayole musini wa Ilovi isu ni kilomita pakubi maana 5 kuma Nairobi kuthi Mombasa na mundume uyu wetekana anaumiwe akwatitwa akatoa Kamukunji police station na indi undu wathamiwe kuma Nairobi nginya Mombasa nicho kitenda wili na yu mundume uyu wetekana ana polisi measia aendie yicha kuma yulo avaloka atiwe ni thayo na indi neti na kukwata maumisi mangingo na yu musi wake muka wake Mary Njeri ni maende na kukulia aki yekike kwa mwendwa wo na indi livoti isu ithangu ni akatutu ithangu ya kana nila livoti yenengeto wito yulo wa ula mundu me manikanie sula wake wiva etwa Robert James Purkis na indi ni former British soldier kana oisa waita wa the isu ya UK na United Kingdom na indi Purkis wetekana kuna nuna kikucha Agnes Wanjiru mundu makawa kwa miaka miongwele na umwe na ula watiwe ni thayo mwaka ni wangili ne kumi na ili na indi Purkis na ula uyu na kuwa miaka miongwele na nyanya awetekana atarora muwa ye na yu musi vamana makundi kivathukangany'o va Kenya ni maende na kwenda haki ni tina wakoti va Kenya kumya mwiyao kana moloto wa Purkis kwikiwa ndini nikenda akomanwe na meo na indi Wanjiru aitiwa ni thayo aina kana ka uku wa mii 5 mwaka ni usu wa 2012 na indi Purkis ambe kuthukuma wea uyu wa ambi na indi editwe ndakitali wa kuita ala momia asikali anyanya kune musikali ndakitali alikile Army British Army mwaka ni wangili na 33 na auma mwaka ni wangili na 13 itina wakuonanwa na kikukiu cha Wanjiru ku Kenya alikosia na nyuki lilikana bedha na kisio cha ku train kita wa British Army Training
unit Kenya kana Batuk kuyangaliko sia na nyuki. Rango ni akatano, Ruto walks freely in tidy New York as chaos reigns in streets of Nairobi. Oitwa na president kuya New York ni ndi ya America na iva the standard ni makunete visa wa market visa wa Ruto aitembea na bodyguards wa nini ngaliko nesu ya New York aikila lelo elaitwa pedestrian crossing aingema meseta zebra crossing aikila lelo town ndeunesa naindi pa ni maandikite kana president wa atembea nesa ko ya New York indi musine wa ilovi maundu ninduthi ndei pa maandikite nelikana o imetokene kunethiwe na mauvo masi ko sia uvungulu wa muwo muno katikati wa musio ilovi kana CBD na yu bane maandikite undu Ruto we ukwenjo ingaleko nisu na indi va musi maundu timaseo muno musine wa ilovi maundu ma traffic lights maundu ma overcrowding jam ya matatu na indi kinge makoleje ne kana president no atembe musini wa ilovi freely atena bodyguards tondo ukutembea atena bodyguards ainge tondo ukutembea kuyande ya New York ne kulela the standard makoleje twisongana mbe ithanguni ya muonza ni mavoma siasa atu yetu na usomea Raila Odinga mtungo wa chama cha ODM yu yasekana ODM ndina so sila yulo wa 2027 na mo maiku ina mwale wa 2 term na akanya atete machama kiu cha ODM wala maende sikiu ayase kana ODM yene yasa kutwa sila na akulya ekulyo akuliliye ulo mmoja kana ODM ndika ungamye mundu kwetia osumbe mwakani wa 2021 no esuniro ekulyo ela Raila Odinga okulile ku iyo ndeni wa ombano na yumbe make kana parliamentary group PG meeting livoti sukwa wethiano ni thango ya Monza tuisongana mbe ithango ni anyanya come clean on November mini polls plans opposition tells IBC ngata ni ole ni andikie ni mwandiki ni andikie balua anza meosa kwa nemvaka IBC yenda IBC kunengane metatala methianu yolo wa usakwani ula munini okite matuko miongola Monza mwiwe 10 anza kana ngwata ni ole ni kwenda wesaithia IBC ne umilanesa na kuelezekana ni yate ya katiba undu bailete na meya wayonde ya kutwa iseki na indi IBC ni yasia oyu yena silingi milioni maana Monza miongo nyanya na nyanya cha kutwa isia usakwani usimu nini na iweta kana bado ni kwenda silingi milioni maana ele miongo 3 na nyanya kuikithia kana ni atwa isia masa kwa manini ndini wa isio kivathukanganio na indi ni kivo kana ni yevo ward ya Momboni North County ya Masaku katikati wa ward ingi 13 Senate imwe ilani ya Baringo na indi iliombunge 13 bande itu ya Kenya thango ya kenda world must not abandon Haitian people Ruto says as mission ends na indi mission ila yendete kwa Haiti ni lile ya kutuma nyamugo ngaleko ni su na Ruto ainene ya kwa US mubigeta kwa umbanoni wa maundu ma United Nations General Assembly kana unga ila yetu iwe New York president no waise kana nde ya kanande onde mayailite kweka na Haiti kana kweka enende ma Haiti ma nyamae ende likana Kenya yithitwe ikwete mbao Haiti ndeni wa kutuma nyamu wangaleko nesu na yu kubikia oyima obisale mavolisi ne makwete ndeni wa mission yesu ngaleko nesi ya Haiti na umwe kubikia monde ndesiki yebalawe ku Ruto no kwenda ndeshonde sikekata sikavikie na kulecha enende ma Haiti manyamae na indi Ruto ingeno etie kana asikale ma Kenya lame Haiti mayenda mena araka ya kwamba kusiokethia pande ya Kenya ithango ya kenda ya The Standard na indi twende na communicalelia ithango no ya The Standard na mauvo
mamuthia ithangoni ya The Standard ni MCAs warned against blackmailing governors. Inaweza ameosa kwa mvaka akana inaweza ame yakukutana olosani EACC nzame yakukutana olosani na kulunga mitua ya EACC ne kani sema MCA yolwa ku blackmail ma governor mono yolwa tenders kitu chone tena yetu kiwite ma MCA wesa ithi anema kwenda governor la wekevelane amanenge tender nomo nikanda mathukome na etha timo meonewa andumo mamosi manewe tender isu mathukumenda etha tiyo maitezia kunguthola governor kuma kivelane na ende EACC yasenende na kwika ukunikili kuthoima ma MCA thandatu kuma ngaliko cia Western Kenya lamo wetekana ne meoko na kilengeze kiima cha tender cha shilingi milioni yana emona miongo ina na inya ende asuni amwe kati wa mauvo ala mendeni wa ithangu isu ya The Standard twethi ithangu ya Daily Nation mauvo no mavuga nene kwangelekanyo headline ya Daily Nation maandikide teachers and police face SHA medical crisis na ende nila ripoti ya SHA na cha kuangalia nekana Rural Urban Private Hospitals Association enone rufa bamwe na faith based ni alama kanisa kana ni alama sibitale medha ungwa makanisa ini makanisa alimo na polisi kana ke thiwani meotia insurance yo ya uiti ela methi twenayo na maili kasha December mwaka o methi we mesi kana aiga kwata uiti nondo serikali yekwenda kuiba masibitali aya besa ila matayete thangu ya keli ina livoti isu livoti ilenge ni Raila Odinga kwa sekana baina deal mena na Ruto ya 2027 ni nao somea livoti isu kwa yande ni wa The Standard na Daily Nation ye thangu ya kana na ya katano livoti isu na livoti ile ya Haiti ye thangu ni ya 11 Ruto decries Kenyan police fighting gangs in Haiti with little aid na indi ithangu ya 11 penda mauvo asu kwa wethianu na indi ithangu ya keli ni akatatu nengewesu ya SHA na cha kuangalela cha SHA ni kana serikali kwa sala muvyani wa uiti ni yithiwe eyumya maudhukumi miongo 3 kana 36 healthcare services ila utakwata va Kenya wena SHA nonge nyothi ndesi anza ukaitwe amwe kana imwe katiwa kana mama katiwa maudhukumi asu mawiti utakwata va Kenya ni vamwe na etha wena thina wa etema ndweza gwitwa na SHA wena thina wa etema va Kenya kingi ni bone marrow ena thina usu kingi ni ngewa kidney transplant eno wenda kwikiwa mbio kana kunengane mbio ikiwa mundu ungi uthukumi usu ndo kwata va Kenya wena SHA sune wa mauvola maumi yakula kwe muvia wa uiti ungua minister Aden Duale ithangu ya kadana ya katano Raila tells of party MPs campaigning for Ruto's re-election ninenao tabia livoti isu ondo Raila Odinga likana Raila Odinga wao tena nawe teta kasia ODM na akewe mwene nukukwata nimeokwata mbau Ruto 2027 and beyond na yu no kwase kana maina mubango wa muthembosu maina dili na Ruto 2027 na akulia olwa moja kana ODM ndeka wangamia mundu no Raila Odinga aende na kuivanga kuungama 2027 kana aende na kuvangilia chama chake chumie motete wa kivela cha Sumbe 2027 na nimeotiana na Ruto tutavikete hapo asini makolio ala akenya maende na kuikulia aya tuisonga na ithangu ya Monza Mbeere North raise a litmus test for Ruto's Mount Kenya loyalist na hindi ta kukuna manini sio ni wathukanyo na kimwene Mbeere North na kindi twake nene yevinda yo witina theno akilungu cha kuombea siasa yolo wa by elections hivi na iki cha Mbeere North ataalamu mnoma hoteti nimethietwo mayona Ruto ekeke deliberately kumosa roku MP wa Mbeere North amwike CS ni kenda athimenzeve na athimenzeve yake ya kiimani undu yeile kwesela osa kuhani munini na indi aima nae mo ala mambe ya mangwete mbau kana asikale makwa makuma kiimani atongo yala meselekali ni yakwa no ma campaign ngasinda kevela kiu
ubani Daily Nation na mwani maandikitu measia political commentators measia Ruto ekego deliberate nikenda vimebina kana bado eona vina kiimani kana kweli hata liga na neti na wakulonja Gachagua kuma serikalini na ende Gachagua etwa campaign muno kiimani ayase kana wene we kingpin niwo kuma ngaleko sia Mount Kenya ithango ya Monza ya Daily Nation twiminukilelia twende no minukilelia mabwangi kipatokanyo mate ithanguni ya The Standard me ithanguni ya Daily Nation ni ulo wa kisomo junior school teachers seek autonomy na indi GSS alima GSS me azemone makolile kikwetwe serikali cha kumaiya ungua skulu cia musingi me asemo me tukomethio muno nimeobuthwa na indi amo me aze kwanza mo na somo monango na yu nondo ma head teacher aingetia somo mbewa ama GSS ma head teacher ainge meona ni meo mewa me threatened ni alimwana yu alimwa ameenda meke kwitha me domicile kana meke tukata ungua skulu cia musingi meenda baba thuisa ile amena uthei wo me oka ripoti isu ya alimu ma GSS yethanguni isu ya nyanya ya Daily Nation twende no mina ithanguni ya 11 ya Daily Nation. Ruto declares lack of support for Kenya's mission in Haiti. Inaotabia about Yesu na Ruto no kutule muti ngwatani ande mission the asekana Kenya yena nengwa kana yena kwa twambao ondo violate ndeni wa iseso isu yeima ya kuikithia muwono watuma na kuya ngaliko ya Haiti. Ruto yazia mana nenga wae kana askari alame kuma Kenya ona ne mana nenga wae ngale ngo isi akau sieto second kana mana nenga wae second hand armored vehicles ingale si that's ya siakau su mana sema mana nenga wae ngo a Kenya ana maofisa ma polisi kuma Kenya alame ngaliko nesu ya Haiti na ende asuni yamwe katiwa mauvo ala mendeni wa ithango maitu ithango ya Daily Nation na ithango ya The Standard na indi ngatubike wau kiokoni cha umundi ndini wa ukunikiliwa mathango na itina wandatika osiukete mbotho etwitha twisiokethia na ukaba wa muthia wa kilungu ki cha amuka pala umundi twitha twenanise yulu wa maundu meokonia kusikata kikuo na mea ya itheka na twithwa na county solicitor kuma county ya Makueni usuni mundu wa meyao ne wakili ne advocate wa High Court na indi county ya Makueni ni yetwa iseso isu ya kumanyithia NND yulu wa nature getwa land succession kana kusikata kikuo na ni meo yeba mailita kwa atia metatara yeba mailita kwa atia kwigithia kana ni makwata kiundu violate kutwithwa na Madam Jennifer Chumwa yulu wa unenanya usu wa kusikata kikuo na meo ya itheka ndukathi basa